hari ahantu nzi oya nubwa mbere umbonye wigeze umpamagara ngo ngusengere oya gusengera Imana igutabare ko mbona ufite n'inzara mu rugo ngwino njye kuguhereza amafaranga. Nagutakiye babaye uranyumva uranabarayo. Mama iwawe he hari inzara iri kuvuza ubuhuha? Cyo mvuga n'ukuri. yego Ndabona umusore mwabanye umukunda arangije gutera agahinda n'umubabaro. yego Ninde witwa Hategekimana? ese w'umwana Yaguteye igikomere gikomeye mu buzima bwawe. yego N'uyu munsi nturabyumva. Aguheruka agutera inda ntiyigeze yongera kumenya amakuru yawe. yego Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi umwana wawe agiye gukira. Haleluya Haleluya. Fata ayo mafaranga ugende uje guhahira umwana igikoma unywe ngo yigendere. Ko mba nabwo itangiriye itama. Ndashima Imana kuba nyiriho. Ndashima Imana kuba nyiriho. Muvandimwe Imana irambwiye ngo warababaye bihagije. Holy ya mama sta ihangane wirira. Yesu aragukunda. Ufite igikomere kitoroshe papa. Kandi iki gikomere ndimo ndakireba mu rugo. Ndabona wari wubatse urugo ugerageza gushakisha. Ndabona bagusenyera urugo umugore aragenda kandi ntuzi cyamutwaye. Urabizi? Yaragiye n'abana banje baragiye bose. Don't cry. Baguhereza agatambara wihanagure ngiye kugusengera Imana. Nta marira nabonye Atahoza nta agahinda gikomere nabonye atamara, nta gikomere nta kimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. ya mama si etalabo. Nta marira nabonye atahoza, Iyo ndirimbo n'ubuhanuzi bwawe. nta gahinda nabonye atamara, nta gikomere nta kimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Imana iguha umugisha. Haleluya. Igitondo kimwe wabyukanye agahinda n'umubabaro. Kuva mu mwaka wa 2018 n'umwaka wakubereye mubi. Hangane wirira. Siya mama sete. Uyu mwaka wakubereye mubi uragusharirira. Mugore mwari mumaze kubyarana abana yaje gufata icyemezo. Umunsi ndabona waruvuye ahantu gushakisha. Icyo gihe ndabona warakoraga kuri moto umeze nk'umumotari. Ibyo mvuga urabizi? Yego ni moto natwaraga. Utashe usanga umugore yagiye kandi yaje kugendana n'abana. N'uyu munsi umeze nk'udafite uruhari na rukeya ku bana bawe. Hangana. Protokole uyu mugabo ni sozi iteraniro mu munsi angishe muri office. Wahaye appointment nta muntu ujya nakira ndaza kuvugana nawe. Ndategeka rekura. Wa diabete werekura. Wa kanseri werekura. Zina rya Yesu. Ndabona abantu bafatwa urimwe. Ngaba abantu batangiye gufatwa ukabiri. Ndabona mu musane ndabona gatatu. Reya teruruzane. Shera mama sata. Teruruzane sakata ya bobo.
amarozi abantu bagiye kuyaruka. Izo mbaraga zigufata muri uwo mugongo zirakuvaho. Hayayayayayayaya. Hayayayayayaya. Hayayayayayaya. Handole bobo siyama. Horiya baba sete. Ayo marozi urayavana muri iyo nda. Ayo marozi aravamo. Hari abantu bagiye kuruka ibintu mutatekerezaga. Zamura ibiganza wirangara. Reya mama sete. Mumuzamure protokole y'umubyeyi mumufashe. Munyerekeze hano. Munyerekeze hano. Ndakatare kura. Rech. Wa murozi we urinde umuroga. Wamuteje ibiki? Vuga wamuteje ibiki? Wamuteje ibiki? Wamuteje ibiki? Vamo wantoka we. Vamo. 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 Vamo nonaha. Vamo ndakubona. Vamo wa murozi we. Gize imbaraga muri ayo maboko. Nyahinduye umuriro w'Imana. Nyahinduye umuriro w'Imana. Nyahinduye umuriro w'Imana. Paya paya paya. Paya paya paya. Handole mama seta. Ndayatwika ngayo. Ndayatwika ngayo. Sohora nonaha. Sohora marozi. Sohora. Urinde. Urinde wawe. Wewe umuroga urinde shiraho. Urinde umuroga. Ushati kiguriwe. Ushati kiguriwe. Nutavuga ndagutwika. Gutwika ubirebe. Vamo nonaha. Iyi nda wafashe nonaha. Vamo. Vamo no. Nagufashe vamo. Vamo. Murekure. Uramurekura. Uramurekura. Guyo muriro w'Imana twese fire. Twese fire. Twese fire. Twese fire. Uriya mama sete. Komera Imana amashyi Yesu aramubohora. Bigeze bakubaga ikintu kikibyimba hano? Cyagenze gute? Nari nkimara kurongora mfata umugore, nahise ko nkimara kumugeza mu rugo, nahise ko ndwara uburwayi, banjyana kwa muganga. Ngezeyo uburwayi burabura, hamara igihe kinini. Hari umuganga waje kuza asanga mfitemo ibi bibyimba bigeze kuri 3. Batangira kumpereza. Bakubwiraga ko biri he? Ku bwonko. Siko Imana ari maze kuvuga. Akira tege ikiganza cyawe. Sensibiranya mu bwonko bwawe. Pelasi emetor. Bwiza bw'Imana ngubwo kububiri wawe. Urakoze Kristo. Icyara Yesu arakubohora. Ostibone tandore kita. Haniwi ni mota ibini fos. Shani bedike dos. Wowe no mutware mu rugo muri kunyura mu bihe bitoroshe mama. Kandi inzira zose z'udufaranga wari ufite zaribanye. Ndabona akantu wakoraga. Urabona kontwari. Mbona umeze nk'umuntu uri ahantu muri kontwari. Umuntu araza utamubonye anyura hirya ku karyango ajugunyamo ibintu. Amaze kubijugunyamo nabonaga ibintu bimeze nk'akabari. Mbona byose birahombye utaha utazi kuntu utashe. Ibyo mvuga urabizi. Mwereze microphone. Wacuruza akabari. Uburyo waje guhomba urabizi. Kuva uyu munsi mama wabuze icyerekezo. Imana irambwiye ngo hari miliyoni 4 n'igice ugiye kubona uhita utangira akazi. Uranyumva? Hari telefone igiye kuguhamagara, hari umugira neza. Imana igiye kukoherereza. Amen. Kandi Imana irambwiye ngo mu nzu y'Imana. Tibizageza mu kwezi kwa 7 utaratangira imiryango yo gufungura. Bega dutere haleluya. Hallelujah. Zamura haleluya ngiye gusenga. Hallelujah. Byagenze gute waturutse he? Fata microphone. Mufashe.
naturutse i Kayonza. byagenze gute? Hashize imyaka myinshi ndwaye ubwo burwayi. Mikorofone iri hano, vuga ndakumva. Hashize imyaka myinshi ntibuka, ni myinshi cyane, irenze 10. Aha. Mfite uburwayi mbanye n'ikintu kigenda mu nda. Nabanje kwivuza mu Banyarwanda, mu Wikuramo, humura. abapfumu barambura biranga, hano hose njyayo biranga, baranyeba barandumika bambwira ngo ni amarozi arimo biranga. Icyo kintu gihora kigonga mu nda yawe nk'ikinyamaswa. Cyageze ubwo giturumburira igufa, n'abana banjye twazanye nabo ubwo burwayi bugenda bubafata. Hombeka amaso yawe, kizamuye muri uwo muhogo wawe, ndakizamuye nikivemo mu izina rya Yesu. Rekura, rekura. Wigeze utungaho amatungo? Amatungo? Yego, magufiya. Yagiye hehe ko mbona agenda? Amatungo agenda nyine kubera ubukene, umuntu akagurisha yibeshaho. Wa mugabo we, Imana irambwiye ngo warahagurukiye ku musozi utuyeho. Ufite imbaraga z'abarozi zigutsikamiye, nta kintu ushobora gukora ngo ugereho. Uri umugabo ugerageza gukora ukiyiha icyuya, ariko ugahora mu buzima bukugoye. Ngiye kugusengera Imana igutabare. Urakoze cyane. Urashaka ngo usengere Yesu agutabare? Cyane.